Pepasayane ning Systems Plus College Foundation o SPCF ing selebrasyon ning Kapaskuhan kapamilatan ning Banuahan at Christmas lighting ceremony kayagnaning 40th anniversary ning institusyon. Penimunande dinaangila City Mayor Carmelo John Lazatin II, Vice Mayor Amos Rivera, Balibago Barangay Captain Joseph PG Ponce. Ingagdaragdan na pamanyindi karayng makuleng dekorasyon king campus. Tinagula naman keti dina Savers Group Holdings Incorporated Chairman and CEO Jack Uy at Executive Vice President Justin Uy. Keti pepasyag ng SPCF Executive Vice President Professor Lian Happy Bustamante at SPCF President Lourdes Bustamante ing balaw sa misyon ng eskwela na mamye de kalidad a edukasyon. Binanggit ng Mayor Lazatin ing ulaganing ing pamisasan metong bilang diwa ning Pasko. Samantala, sinabi na namang Professor Bustamante na makaangklaya ing pamagmasusi king 4 a dekada a pamagserbisyo ning eskwela ating kayang kapag nasa na maging universidad king kilub ni nga duwang banwa na magpalawak oportunidad para karengalos 12,000 na estudyante na niti. Kingamanwang bengi, midake lang bibingka, puto bongbong, batirol at pandesal. Amig paganaka king tradisyonal a Paskong Pilipino. Bilang dagdaga atraksyon, minuklat ning SPCF ing Christmas Promenade at Bazaar para king publiko balang Huwebes hanggang Domingo. Manibat alas 6 ning bengi hanggang alas 11 ning bengi hanggang December 25. Libre ing admisyon. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.